Drage pratiteljice i puno poštovani pratitelji, i ovaj puta vas najsrdačnije pozdravljam, ma gdje bili. Pozdrav i tebi, Fran, kao i gospođi mami, a pozdrav i mom Vuku Samotnjaku ispod Čemernice, Radi Ćopiću. Naravno, a vi koji niste bili, otiđite na kanal Tadeja Sluge i pogledajte njegova zanimljiva putovanja. Danas vas svojom kamerom vodim do Korduna i prirodne ljepote pored Slunja, a to su rastoke. Znam, nije tolika, ali rastoke su mi se našle na putu prema unutrašnjosti, pa sam ih snimio. Laganom vožnjom ulazim u lijepi gradić Slunj. A odmah na izlazu iz Slunja u pravcu Zagreba nailazimo na prekrasne rastoke. Naime, rastoke tvore divlja rijeka Korana i njena pritoka Slunčica. A tu još malo lijevo spuštam se s mosta prema rastokama, pa pogledajte. Naravno, ne zaboravimo ni braću Orelj iz Doljana, koji su u potrebi, jadni su i ovo je njihov žiroračun. A sad vas puštam da uživate u prirodnoj ljepoti koja se zove rastoke. Valjda zato što se ovdje divlje vode rastaču na sve strane.
to bi bilo to, dragi moji, iz prekrasnih Rastoka, odakle vas najsrdačnije pozdravljam i iskreno zahvaljujem što pratite moj kanal.